Confederation of Khasi Gent and Garo People FKGGP haka arthroitrik nopra kaladawan menteri rangba kajalau Konrad K Sangma banweng kam shipor ya usal gira armarang ubabat rukum director katanat printing stationery bat secretary sarkar jela habakren chiklat pathai khubor Western General Secretary FKGGP uba regional thaba ulong bakani ke jingdawa sospon nepin kendri akam shipor ya usal gira armarak kadena marba ulapendan kambakla hadu arklur tingka kapisa balamang na kabenta katanat printing stationery. Uba regional ulai thu bakani kecing pendon kambak lai kapisa da usal gira armarak kala pauru hakilat pathai khubor bad haka kaipot jangka right to information balapan do uba Egan Star kurkalang. Uba regional ula ongru bakani kecing dawa sospon ya usal gira armarak kadeiru hadin banakal yang katanat printing stationery kala thung ken huntok kit lani ka departmental proceeding halor kecing suba pendon kambak lai kapisa bakot adu ar klur tingka. Shushu ulong banakal yang jang ke FKGGP kal aipor ke sarkar tang shpos ngi banweng kam new director balada ka sarkar kamle nakal yang jang kaseng kan let khangtala ya ka printing stationery press. To nakaliang ka Federation of Khasi Gent and Garo People Central Body aga jing lam junga mo astan jes secretary jong ka PSP santime para jong ka ba nilayo kawai ka jing tip ka patik na ba ha ka dei bat ka jing pun kam bakla ya bisa pat ba daka office jong ka printing and stationery department ya kebala yuiru ha ka po ka Shillong Times ka ba ka terjung ka rin to trip man Julai arjar puar barhakan ni ka po ni put kubor la thoru ba ya kani ka jepro ka maklai ka pisa ka dei hadin ba ka CAG report ka ba layo na ko audit la shamba uni director jo ka pentingan stationery department bekerteng salgira armarak ila peran kami yang bisa ke basong dor hadu ar krur kendailak poin sapunyo aja ya kaba ya kani ka jilap ayo dan bahkan ke RTI kepala file the way lawyer berdeiru social activist bekerteng Egan Star kurkalang hakani ka RTI nilada phar ni kishti minin kasing kata ka aku tarik benai ka arja aku ar syau cingsta Konrad Sangma ba nilap ha ya ka memorandum ha ka bidai batkani ka jing perkam paklai ka pisah dauni director ka penting stationery ai show ya ke city bagi pak show Chimister kalau baik ba lalap ya ka audit report bakal file bau RTI ba agent terpulang bala syam ba kapoi hadu R.09 crores kepisah but nakaliang ka sarkar hadu menta kam syamla penken reakam nani suspend you nakapus ke bobat kum director tinggi nak yang keseng isno ba ka jingdon ke juku hapo ka juk department hi haba kadan ka inquiry posting ti kamot kanlong ba banyo ya ka jung bisa ka bahok ti hadin ba ka nakaliang ka government rule ka dapka ka notification ba kani ka notification ka dei kepala ai ha ka apna Julai ajar puan ling ba ka printing and stationery department Badia kani ka departmental inquiry ru la head dai IS officer Simati Ripenang Lingdo ibri commissioner for departmental inquiries government of Meghalaya bat kumjuru hau tarik bebut pat kalai putri perai September aja puan la shimtino ya kani ka departmental inquiry Dr. Shakil P Ahmed IS badi principal secretary di government Meghalaya dan water resource department ti hakani hadu menta kasni ni pacem lai kanu kadak na kashin ka bangin iba nakaliang ka government kila shimrai hak bidi bani inquiry
Ila iru ba ya kan notification ba amen like project sa tamba ajar ko aru ko bawan na ko order by the governor la pensyai ba keladon ke kejip benar kambak lai bisa takum ka audit report but ya kan ka RTI la banyi kadan haduk kumba sispa dan profit na makla di hani la banyi ya details berkhat ba kuno ya bisa nangkam but kebangi ni nak lihat FKHP ni kuat baka sorka kadang kam ban pen kenria kam itu rani ban suspend yau ni director nak kata ke department dan pertingkat stationery yang cekut kedai baik hakaba katu ka film banyak akut kedai baik kam cekut hakaba ide baka transfer ke Johor kani ke misappropriation of fund pan ya ke jipan kam baklai bisa ba kapan cekut kadang-kadang apa ke department inquiry hadu mentah te hadu ni ke segiru ngimpat cem lagi tak ngimpat cem lagi ya kenu baka soka Meghalaya ke bahkan ai kini inquiry ke hadu mentah kapan ai te hadu mentah ni dak up bat kini tiba lalu kata ke inquiry kaman nama pan kapor ni GE ka agak jing kam baklai bisa ne kenu ka inquiry ke baka set up ke soka ngim GE ke bandong ke ba dikena babai kita kadangi nak lihat keseng itawa ba nak lihat kesoka ke depan cim kia babai de begani kenang ba ke jim bisa hok kan wan ibu ni nak lihat ke FKHP ni juran kaniga ke jing wat banyak ba ke jing ti banyak ke jungi ladang iyo penuh information nak badan kenu ke jing pamsap ngilik ban kentang ba ngilik ban wat jiktim ni file ke RTI dan dalam file ke RTI ngibu ke jing start dong soka kan ada kesorkar kam simpiangi man singya man push ke sorkar baka di pendap ya kam pam juga ma fi men yang bastangan kalau ngi fi ba nakanya kesorkar ke set up ikin inquiry one inquiry to another inquiry Henry kam jumpa sino Henry ni nakanya kesorkar ni pressure ke in pressure ke sorkar ba David ban pendap ya ke inquiry umdai ban chupen bit upat ba nama kani ke jing peran kam baklai ke pisah ke pisah sorkar ke pisah juna ke pisah upat ba ya bakal kamu kelai bisa apa tinggi dengan IT siapa pakai pun besar lah. Kasi bani pilak matai kunyet kapsul kat ni kajin pendam kam jo dai kapsul itu bisa. Akan ni ke RTI final. Ma. Limba kan ni filak ban pej apa ke Shillong Times. Hak Shillong Times ke di Wednesday Julai Industri Arja Puar. Ya kaba ke audit report kalau dekat syai ba ulapan kam bakla ya kepisah ke bolong arkur tam hang ni lak tho ru ba kidan ki kejing print ya ki kot akador ke bolong exit ba kadan ru ke bam kadan ru ke tanda ke bam syam lak khat ke open tanda ti kadan ru ke bam ke kejing ai ki penting mo kakam chongram ya kaba hadin ban ya kaba menchwa yaki kot hakani ka RTI fin lapun pa arok yaki tiki jemput kam baklai bisa ini kasi nila mention ni ba nadu bo fi yok pedang ini kiti ya ipor po expose ni ban sim action ha be de begani kakam Jumbo nada ka sarka kam dei ka halar banyak. Ada kasorka kam le gini ni haban thang talai ko office juga kamera kita. Mana ada mentau ni director dan ketiga office. Hoi. Hadu mentau udang bahi kum director jong kanika penting stationery. Ya kebangi ku kiseng ni smo lingo kan habadan kanu ka department inquiry ni kena ke department proceeding. Kidi bandan haka on suspension ni kira ban transfer you chokoi ke department. Nama lada udan hi ubala bapak kam makalai bisa kila bantampor ki evidence kila bende pun ki keke nama kan pun the feedback ya kami gila service rule jongka balasan of the government kadi disciplinary and appeal rule 2011 ila syamba haka part 3 jongka subsection 6 kalau thok syai ba the competence authority or any authority to which it is subordinate or any other authority empowered by the governor on their behalf may place a government servant under suspension. Pi kata ketika rum kerul kepala sylahi dan kesorkar. Dalam kesorkar kamne ini kamu kepeni berkata kerja syaliang kan.
Nama hang ni haka sub clause pat jok e jok subsection 6 jok section jok part 3 part ko where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending when in the opinion of the aforesaid authority he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state. Pi marah ni ke suspension kadai mengisim nepok notification jok apply to January arja apa sorry kemudian jok chapter 1 pilak panyo ini copy sa IV yang bangi ngisim bit ba ni follow kat kum karul berka prosedur maka government ni ka abo itu tang shen ni kan nama bangi hadian bangi i bakal ni ngiyo bani kendu ya ki jong ya ki profile ni RTI ni lapa kham sham proceed ni ka case de nak kalian ke government kham sham macam kia tin nak kata nak kalian ke jomi kum ka seng balang ki bapek ngo di ikam sab ki bangin la ban tolerate ni bangin ka ban ailat ni kam sab kampong nam kali ka pisau pat ba ya ke bangin ma seng follow up ban ngilap ba ya kan ke inquiry hadu mentah pa macam le tingi nak kalian ka seng ni mansing apa ka shiti shaul chief minister nama ya ka shiti da uniu social activist su ba agent staff kelang ada pa shau chief minister ni nak kalian chief minister macam le tata kadang ni pak bang so we reminding letter nak kalian cini pak kaseng body ban kam manshim initiative steps but dia ban suspect dan dia ban transfer to another department.